Chief Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council hanegasngi ulayar hi Sharif Hoy ban talasi habedei bat kikot gisla jong kidukan jong kibar jella khamtam ya kjing bompen piang jong ki ya kikot gisla hagani kjing khanra trading license jong UCM harangkat ki bat ki officer jong ka district council kapausai ba kibar jella kimburam satya ya ka office jong ka KHDC watla hadin bakila ai daga closer notice sa kibar jela kibapli dukan bean hagani jinghiar khanra jong chief executive member ka council ba panyat singsim ulapha khang ya ki sapun riu tali kedukan hakathan bernihan hak khatsan tarik unailur arhajar arpulai ya gani kijing talasi bat kijing khang kerdap lasdang na khatlai mer bernihat ter sedu sakhana para bat chemro badon kidukan tang suyo jingtep kila khang no haswa bau CM bat ki officer jong ka council kin poi sa kiti kijaka habai kran bat kilat pathai kebor ba penyat sing CM ula pentep bagi bor badai pet na katnat enforcement ka council hagibnai beladep kila talasi ya kidukan Harib Hoy badlalap bakidon kidukan barjela ki bombut renti ya ki kendon balabu baik da kabor na ka council bad hagani kasngiru hagjengwan khanra ka jongu rangkat bat ki officer ulalap ya sibun kidukan bad kilap tha ya ki bakin penbiang ya ki kot isla देखिएगा ऑफिस में अभी के लिए अब बंद करने होगा लाइसेंस नहीं है बंद करेगा तो अगर आप दुकान खोलने के लिए तो हम लोग काउंसिल का ऑफिस सब कागज क्या क्या वो पास क्यों बंद है itu मिनरल्स यू रहेगा kayak itu का राधा मिनरल्स राधा मिनरल्स नहीं मालूम हम लोग तो खाली गाड़ी का काम करते हैं ना कौन तो आपका आप लोग का गुदाम आप लोग गुदाम उन्होंने इधर में रहता है गाड़ी का काम करते हैं मैकेनिक हम लोग बारह है हाँ बड़ा हम लोग वो दुकान नहीं है खाली काम करता है क्या गाड़ी ऐसा मफत में बनाता तुम लोग नहीं पैसा से बनाता है काम करता है जैसे गाड़ी खराब होता है ना नहीं बंद करने होगा तू बंद करने होगा Jorobat dan Tinarok Jawa Iwas Pendidikan itu pendidikan Monday sudah dikasih Tiba try bukan Tiba show bukan Terlihat saya kacakan ini kasih Game care, try Dipat selama dan kampat berkayi berkerian dan comeback dan kalaisan berkenaan Mentah kesini nakaliang ka executive committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council haringkat bagi EM Gijongi bagat trup ye ba Victor Rani belong local MDC jong ka Jirang constituency ringkat bagi EM in charge jong ka revenue ba Alvin ringkat bagi officers bagi licensing officers ke enforcement superintendent ki staff jong ka district council nila one year mentang segi finish po bernihat hadu hangni po kana para kadau kajingwan gajongi kadai halor ki saupun riu tuli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Gentle Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act But kini kisau pun riu teli ki dukan di bala long try de ki bomde ki kasi kila penya ye kini ke dukan tala bunsnem but nakalian ka council kalalap ye kini dang kinjat benai menta dang apnai but nila shim ye ki kerteng di joki but katkum ki kendon an la ai bor ingi nila pha ye ki notice ye ki banwan mi sha council andala pha ka baningkong la aipor ki khremon mi ka ba aru la aipor ki khremon mi But day halor kata kabang nila pa e conclusion notice ru
mentas ni dalam di ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru kali ki dukan apa bernihat ki bakun thuk nadu khan lai mer khat saw khat san mer but ngaslo ban penpau ru kajing ai kumplei ka bakun na kalian ka executive committee yaki samla ki jungi ki batang shutip baka executive committee kan wan her ban khenra trading license shekini ki border area na kalian jungi lawan senran lang dang step ne ka bakun thuk ya ka khasi students union joka northern region na po i president joka bernihat unit iba wan prang mauto but iba John Linggo ibalong president joka nongpo unit nangta nongpo circle nangta nakabenta iba Marcus Martin ibalong president joka northern region HNYF but kumdu nakat central body HNYF ba bless but iba Steve Kriam ini ba ringkat bagi dekat joka khasi students union but dekat joka HNYF lawan bensimban lam yingi ban ya trelang bat ni na menta ban pendap ini ke kam mentas ni bat hak ni ke jingwan ke jungi mentas ni kalong ru ke jing mentoi yangi ban tip bat ban i dalam ki jong khidmat bagi dang don ru sakiwe ki jai penrio ibam dei ki khasi ki ba wan khai sheni ke ri ke jungi klem ki kot selagi babiak bat nadu nang tena po bernihat joroba adu ni khana parang ni lapun spa teli kidukan film ki kot islam de bat ngelapatha ya ki officers badipai ya kini gajaka bakin I notice lut ya paro khai bakin hapan penbiang kot selatang hapo hitayo bat hadu mentang ni la phak khang chui kini bukan kat bakin patla penbiang kot islam de na kaliang jungi nin yai budin na kementak ni ka issue jongka trade license namar ba ya ka jai benriu khasi menta ngai i bala sedang ban syak yang ma haka khai ka pateng namar ta kadau ngi dan kam ben pen klaim yang sai hisia ni ka khai pateng para khasi gi jongi namar ta kadau lingba ka ni ka jingle na kaliang ka executive committee next camp kanang I min sim pat ikitu ki samla ki jongi ki ba dan sap let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba fair haka kam khai ki business bakin wan bantur chakmat banjo ban shim ban kene biang ikini ki business ki bakila le ki bai pat jai binreu namar kat kum ka act jong ka United Khasi Gentiles non trading by non tribal regulation act by kinu ki kam ki balala ki khasi ki jungi ban tre ni hap ban cancel no ye kita ki license ki bangila aish bai pat jai binreu dena ai ku play kerpang ru mentang singi nilai don lam ki long keme nang ni na po khana para bat ngaspa ben pentil aba poi hang ni nasuban kamansim namar ni i kilong keme kimi chakma ban pedang subhai ngi bat habang akli naki katnu yeng dan khana para ki penpau badan tang kumba atusan ye te kam dei ka basuk eki ban shong hang ni hapo border bat ka asam khamtam ba kanong ba gohti bakin dan tang atusan yeng kijak breu khasi nama ta kadau ngakwa ban ai kini ka kubor ye kinong snong hadi ban na kaliang ka council ngin ye don ringkat bat ki hakano kanu ka benta na lor kini ka trade license ki bang iwan mentar singi ngin sawan bel sakaway pat ka inspection nam ta ka khando ka syam bat hadin kata in sawan sa nam ta ka kamsin syar khadar snong hakani ka area ka duni nang bayi kini kilai teli kimat ngin nang la ben khlain andala khlain kini kilai teli kimat naso ba ka je benriu duni kan sedang don ka jingkerman khamtam hakini ki benta jong khambot nek le amat